voice namunonga bakaruka NRM twatwebembire mukandi ondije atari murembezo wa burijo ogwenwe here kulaije haizira aba zone ya burengerizo ba yabanwa arikudomera twirona nabandi bete ba RPC ba DPC intekateka enyuma hawo twizire nshomesebwa imyogo etari imwe n'imwe namunonga okushuganisa umunyamahoro umuntu wa burijo na nabiyo kwerinda Fumbarara City nibasa kugira ngo itwe twaturije so far according to our platforms in our records nyine tino munyamahoro information natungire ngo yatunga obuhuta nari yaterwa kureka otherwise tuzatare center shane bintu byahindukiro konka so far from the field to date aitugambejesha reports zitu na platforms zitu abanyamuhure tukiri namunonga bambara n'ingambira bambara City tuli intact wachera noronda sebufu sebuma ogunu bakujonezwe byakaruru ahabwa icangici Ichambara City I am sure you had a very good discussion ya mitima n'abandi banyamakuru na nebinte biyaba baraganise okujiro kwizoba ratambure kurujuro ku ebiyabagambira nebe wareba on field. What can you tell us about, yaba indeed babari in charge ninge bintu byabashobaho batashimanyira ntubanze birungi then later tugamba bibi utazama akarukerizo akakarya ka family nani ngamba family ngambe kibina cha NRM naza kwebuza nani ngambe kibina cha NRM sebuma kawesi nwe atwara Mbara City nturi constituency ibiri Mbara City North constituency na Mbara City South constituency okuja roadmap ya NRM namunonga bwa Mbara City twine polling stations 18 12 zo polling centers na biyete byaro ebyekibina cha NRM bateramu okuja roadmap akaruka kashimukwana katanu kakutanu kashaha ezakasheshe nzosha mukaga gweciro okikashahi nabantu berundani polling centers kurga polling centers kurga shahina kuzara mukaga abantu bazo mu mugongo aho nto ibintu byija bikahinduka mukaceka kina mnongo polling stations tali zimwe na zimwe twazo mu north na south ako bakaruba ishamu 8 okuja roadmap eshowizibwe Dr. Tango Doy kurga cha Dondo na nebikwato ako ebikwato bizirizo bariyijo byakora dispatch honi mbasa kuhereza ka credit abo kuba bayishaha ishatu ibira itwayikira Electoral Commissioner Bomaka mukozi ebintu yabyayikira mu field konka karuraho akushoma amazina aho haiza kababa mu delay okuzo mu mugongo hija haba mu delay then akaruro myanye mwe kaina bakatiresha 11 Anita bamwe batabinagamba nabo habaho nshonga ya register ejo yacho kuzara kandi I don't know where you were if it was all sailing perfectly konka abantu bambajangu nyona ninyisha nshango mu register tarum kandi abandi ndeba ye nabandi abunareba abatezi bakaruru ba overpowering security yaberuho batari mu register bakandi baza umugongo gwa candidate okuko hi wabori wareba yobiyo ahina abandi yetari ishyamane konka ningira ngo abo kuteza karuru bine kongera mama nabwo kuba wanesha ngo mutariyo warwibogo kandi arikujangwe akihandikisa rwibogo kuko kandi omushanga rubingo kandi takwikira omushanga time yagenzire tarabanse kuza rwibogo kutera karuru sejene yabere ishu kandi ekindi abantu amazina bamwe ninjangu babagarikira mu karuru ko mugongo oba tima ekibashemekora abo kuba mbashomizi no kubashoma wenka takubamanya takumanyo wataha munoha kuba kushomizi na owabona taha so you can tokaba shuo kamanyo bugo nashomanuwe ubatuwe so ninjangu ishi ya registers abo kuteza karuru bashemeye kureka ngo abantu bari yo mu cyaro takatandikire kutera bakubura yonka week bije ba confirming Bob zinateraha agwenchi Bob zehandikise boma kandi ukiza kushanguka shangari rwebukona yabere issue Gideon ndene necyo kongera ukongereza noma twatunje platform age yo muri wa TV West na mnongo muhagizi w'ekibina kitari mu na kimwe akuba akarukerizo akakarya kanya NRM twaza kuzomu wa primary zo bundi ebine bindi akwa obwiro no abatanduka abinde bariyo nibija Anita we bari mnongo agama shongejo na nyomusel ya City North na mnonga Rebicona polling station echo nico cyaba akarura abo bakatera shahi 10 akora kakashime kubanika kwa shamu 8 kuja road map ya NRM Electoral Commission bo bakatanka katera shaha 10 twazo mu Kisenyi Mbara City South omukisenyi bo bakatera shahi 11 n'icweka enshonga ni yejo omuntu yanayishanga niteka
abicukwase ngo kwagamba nyuma bagenda bashoza road map bagira ngo okwehandikisa nk'ekibina ntukutwara obwiro mpako bwanyuma kwehandikisa harimo okweshizima garka mwanya gwawe orebe amazina ganje bakagahandika kuna bene abiri ndio musel niyo bampereza nari bahindura musel B nari kuna bene afire afeta kwasa kwishira nari nanko umwana wanje exquire yafire najya namureba nashanga mu register ngo akirimo bamuyihamu ati aho nto challenges twashanga ako nagamba ho na register na mnonga tazo mu south ko yashobora atyo ako twashanga agent wo muntu omwe we Israel tarum kandi ko yaterese makacondoza no maba agents bo binamana yashanga bamushoma handi that means umubwiro bo ku compiling registration n'usanga izina rya rutaro konkari somewhere else that means omwanya okutyatera karuri yabayine kubanza kutambura kugaruka side area barakire karino kagene ibintu keniteka n'ibindi akuba turiyo mukwega kuba bakandikisa mu kibina bata akire ko kugamangu igendo garuke mu kibero mu register yabizina ya ririmu chikore zayo kirebe eco nce kimwe piryandanga muntu iza twareba n'ikibina no kutera karuru kungana nanga muntu akwatiriyo mukwehanditse same story wotakuratire zengenduraho nuko ishanga inanga muntu yawe yahindura izina nari bakimya ketariyo akwaturafire garuka mu kucebera kuratereza mbasa kugamba yes Anita, let's talk about voter turn up abokuba nabwe ntwasa kozesa akaruraka okutebereza ekirijo misho mukaraka akinkumire 2026 akwele gona bandi ya radio west ndugamba ona job namanya akabare waho yaruciga actually yangira ngo at that moment zazishahankita now abantu yatari kubareba tikuma yabwanyimo kubahika bakije konkiwe wabori ekinde cy'kwatirine nabantu okwejumbira mu kutera karuru okwija actually kubo. How was the turn up where you were? Wari mnonga Bob zinangwe hiro nahi nabandi kunko bunaninza aho ndukura bo mu mahanda za nasimbura mbaraza bazirishahina kunka polling stations wanako shanga ba agent bonka yachukumanisa ngo munya Uganda abingi takamanyire omugasho gukweta bo mukurunda bebembezi kandi na nekindi nito bebembezi tureke ku intimidating abantu ni nkumanyora anko wanje wotantereno ija kunde umwe kinto cyo nkizibiro muntu kweta bo mukaruru maybe na ndo mwebembezi uramukora maybe nareba ngo byatwire nakora umunyabuzaro uyatire akamu disappointing hata naenda kusharama konka nati nakorazo mugongo takumanye kirije next so nisha babebembezi mureka ku intimidating abantu okajyo tutuwa kampa UMC then ekindi nabanya Uganda bine kumanya omugasho go kurondo mwebembezi deka kubanza waza kuhinga kandi ukijo kashanga batire then okaregretting otinkani zaga ndonzire senyomo utkonka kashanga batire kana nekindi tfe yo munonga omwebembezi no wanje niwe kuchere cyabayirizo tukashanga ngo mu register na Ntarum next time no basa obakuzo mbebembezi bitabucyukwata omugambiro tuburi yati ndatire so nanisha beri akarura ko kwisha banyuma imyaka 5 banyuma no byakweta imyaka 5 afutuyunza kuzama bate ko budiyo kabona beshije mekare omutareke kujeze kutera karuri yata mu transport yata mu time yeye akaba disappointed akabura kurondo mwebembezi Anita Gideon Dr. Tanga Odoi ushanzo yo kuteza karuru habwici binica NRM ya chera ntungamu ngomaze ntungamu ne yafaye tete kumanya abokuba mpurire ho munyecuro habanze haba mu a bit of some disappointed no gomazima Elias Rutugusa niyo yasiboko ari side za ntungamu kandi ebingi yabitire na munonge bikirariye no kwano bitungo mahurire agacenjire MP wa Ntunga mu municipality ayitingambera ariyo mirror these are facts ziri on grounds facts zini want to gamba facts this is TV West twerebireho twareba twakwata tushoboza icyo cyenyine cyo kugira ngo kandi naho separapase icyo kigamiriza kuvya ku kicondo za kumaza wa parapase kugana rwo mazima ntunga mu nebe yafayo unakuruga mama we hanga the first lady na nebyanye byetorire mwenu yiskando ebireriyo erinkanka semba buri sinjira nahandi konka
no konja kubashabira tango do yes yasibayo tango do natambura na mnonga wari atango do yaza hantu no manki inechero that's the fact yokore batango do yijambar yaza ntungam no manki inechero konka wota atajira hantu that means hantu arkam konka ninsima aba karuraka kutana hona n'imyaka ehwire akaruraka kaba bit yes harimo districts kandi zabeze byafayo tinkugira nintekateka uboko no kushanga hati imyanya nkeje waza kucondoza je abantu abariyo no barwana it's either barmu security line kandi baje mu politics echo nekitekateko cyanje nko muntu Tinka Vision Group either abantu abariyo no barwana nabo baba maybe intebe bibiri namwe waza kucondoza kurwana isinjiro umwe mu security ndije waza kuza Sembabore waza ndantungamo muri katonje kubashabira konka nintekateka wa strategy izere na okwata ihanga Uganda bakagicwamo ebicweka mwenda bazekere region nkibyakare retambara atanka brinjeriza twatunga hira rekolaije ba top most when ba following command nintekateka murundo gucibekira kirunje kabe kwerinda gukora enshongejo nintekateka okurwana na mnonge bicweke bimwe na mnonga hati ya Kambara City ayo bicweka pye tumayo harukurwana nko muri north okweza waza zakora norya ukazokweza review horoko mbyaro ukazana ngo twatunga kamwe kati ya gas kacheka cyawo mu Kisenyi Mandera aho konkatika kamani ko kutana ho kakare akaba kabatera kimwe negisha kultiro tuyurukanga konka washanga ndya nishita mitindi yo ku field ntegereze nzatare sendambare tere kukirariye nintekateka twazi fairly nyobasa it's over 50% na mnonga progress omunyamakuru wena okuzomucanga no what ears and eyes of course harwensho gesta mu bururu bwa Uganda and not just the NRA mu bururu bwa Uganda huramwe bintu voter bribery huramwe benarebera mu messages zo kurabaho hari umukazi unareba rya WhatsApp na trending ari kuwereka message iba muherize mitwari 10 atogunyoniza kameza karate mitwari 10 njaje nyoherize nane binde biri nkebyo. What did you gather? Did you see any people wareba na rekora kempiha ninga kukura nk'abantu mbabigamba kugira ngo umuntu abe yazo abo kuba hino ndijo batugambera I think yabarishema yabantu kwatwakire yabandi wash ari kutugambera ngo candidate yareba bahire sente bari mu mugongo goriye yabanyafura umugongo gogo. Did you witness something like that? Okwewa boy umurampara aina aitwa teraka rule today echo tshaba kunka bandu na nimpuramba bigamba kunkatindi shuwa the talk was there kunka na nimpuramba ni bagira go bamire sente oguti yamutera kunke byo nebo kunko mugashogwanye ka journalist ekintareba Tinkuchigamba because it went to gambe binte byine bwene kandi ekindi kinkwenda kushaba journalist tureke kuba ba judge itwa mugashogwitu no kwata ebitwakwata tukinforminga society kware hine kitari muri abatamazirwe nazo mukoti konkitwe nka journalist tureke kuza social media tukayomba tukazo public tukayomba tukashare mishangwe it is wrong echo tichitu iwe nkecho hinaicha okwe wasiba ntatanera wona nita watkunda nanye nahurra no hurra konka nata kamera yanje yeta kwasere numa yes numa atia nko harabamwe ubasa kugeta bribe ubonu ubasa kucheta ki bari abija bakerunana bakajyango baka create ya soda mbene munyo icyo no basa kucheta ki then haro wagambe kintu nke cha simeje uri abamusinja sente ngo akoreje uri anasa kugira ngo transport yoba yakoreje konka bwino mantu za tuchondoza no nitwe haro steps tukora okudetermininga whether is it vote bribery what is it ninga ya recording yes o video no ibintu amazima tugakwayo yes nimaza kwanta bitunga konka natunga ka video ko kwagamba echo then hatya n'ubujunanzwa bwanje yes kira social media hatya nze kuchondoza zikaziri zachi at that's when I will confirm kijambo nkakuja konka person X ukakoresha na nechi proof ni yechi kandi mukama wese mna confirminga akwate n'ubu yabo mujurizi wanje akwa think atunje mujurizi yone wasa kwati omwina since atya naza koza nkiwiwe noza kunyamba tumanyogo umuntu noha tutanchiraho kugaramba muzima ati abanyinshi kari shozi ihore ngire ngo nakogo mujurizi wanje akari Bob zikabusinikeji message injije aho confirming konkabyo bandi babigamba no bano turi kwirira kuza bakacomka humuro Anita tukunda no manyahine
results zo kwa zatanche kora muhini zinare babana barabya amasumu zinare bene barabya amasumu to kumanya mu kutucugora durota ogora yesige buri umuntu azabyeho okuyashanga konka rotary center ahuna katugamenga naza kuza from here okuza kureba cyo kigenda omisho kureka iwe ukikwatirirana ezo results zo kubana zarabamo nogira ngo umuntu okuba nazirabya mwezo nayi nikegendero cyo kugira ngo agire ukuyaretera abantu batabona bamwe batekateka abikwata nakaruru kwa influencinga. And do you think they can be successful? Hati abantu ababurijo ababutosha ababuricho bine right kwese mu kuba kwenda konkiwe journalist or professional kandi sheme following amateka gari aguwashomere yes nimbasa ko birebananye mbirebe kunga kandi kugeza uko forwardingira bob zabwo kuba umwana gagatari mazima ukawarebireho bishani byabe trending social media kujangu haro accident mu Uganda abantu bakaconya guruka kumbe kutoje kushanga toshanga bakabriye byo obane bya Kenya kandi bikaba like 2 years ago. So as a journalist whatever such information no more steps zo following hariho abantu abarukura obururu obamagombora gito ba district ningash abwencho takuba patient okalinde ebyo rukuru ebyo bururu ebyarakuhereze nore bitu abantu ntukunda akaho naho ku breaking news, but sometimes breaking news nazo nzista news omwenzi ku breaking so nishaba abanya Uganda bagume ba following the right channels kufuna amahuri hatukubare bajyangu ntunga mu barwana iwe tego kutwa TV West shayibiri ukonfirming namazima barwana kubareba ebinara social media gatar mazima kandi ebe TV West ninga mainstream ekibagamba konkita abanya Uganda omwe haro AI omumana na agenda editing videos then agenda na information egwira ukongisereza tokagira mukahumo kongiza cyane ta hati nibikushobora byo nibikushobora ukutandukana n'egisha byatangiye kushobora na nyinshi kandi nibikushobora konka iwe umuri wa TV West wenda kumanya mazima. Result says the polling station in a DR form, no declaration form. Declaration forms age neverho amazina gaba candidates. Twatuga kanga mekamba City North hariyo abantu mushanje abesimbere. Abantu mushanje nibabataho na n'ubururu byatunga. Twazo mu South hariyo abantu bana. Bona nibabataho na n'ubururu byatunga. Twazo mu Kabacyara n'abantu bana. Ndiyo ningambara abambara City, abambara City na nibabataho. Hati uriya yakutera kashani kabakaro authentic kine stamp ya NRM register wecheke cyo kineki echo no basa kuchipikinga konka senyo mugidi naza WhatsApp yanje nkahandika Bob Gard 10 Anita 10 senyomo 20 yasinga echo nitekateka kigwire reka tukose na munonga at least some offense hari ibintu bishimo kwebuza amazima ga yagiyankaye niki kikuretere iki cyaba amazima akuba it is a system n'ekibina kya NRM kine system kine bikugenderaho arebe handike biro official byo kugira ngo kwacyeta ki kwara parapase just parapase arebe handike bakozesa ukakasanga ubuzima ekyo cyenyine ekyo ryo no gambaho namazima abana mneza rengo murisha emwe abazigwera izoba hano ha TV West umurembo rwambarira twendikiza ko kwitegereza from a journalist's point of view ngashi perspective akarura kagenda kata katambura kata no muringo guri ngo tutaza kusaka cyumka humuro ko turugaruka umwami Gideon na Anita tukunda baza kutugambira what can we learn umukaruraka even as we head for the general elections obururu butwine omumwaka gw'2026 omutwaye gamuci ekitusemerire kwebembeza. And then of course also turebe in these hotspot areas enkure yasiba yoneha kandi kintu cyiswa kubasa gukora ejini TV West guma hotakargaho. We'll be right back. Mwana no Avon Gomani over Radio West
twese kwemukira emyaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga y'omwaka eyekiniro mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjoku omucyeka Mbarara City otafe wizoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani nka David Rutaro Alien Skin Shakira Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Jose Sister Charity Bisham Kongwire n'abandi bindi rero kugashurako otebwa rushenda abo kuba naza kwa roshozo rw'enyama obo turi kusimiwa muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi haro kusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mukiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe abakampala bijire ekyo ni kirungi litwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji webere munonga nanye bambe nasimu bitu zone zinga neshatu necweka ego sebe wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu ubiza yawe muzane bisimu byawe oba tuyeme bimwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe inta motoka muri muta anko no kibona kale no basa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empomba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi etekando iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shwenkazi cyo hirwe oine gumisiriza It's happy time, Chogelo. Bathing time, Chogelo. Pulira bulungi, Mwesiga. I feel so nice, Kawinaba. Sing chum 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 chum, Chogelo. Again, chum 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 chum, Chogelo. Eji ni Chogero ekozwe kutamba indwara z'umubiri zona nk'imibuburo okucweka k'umubiri mu bana hamwe n'abantu abakuru amajita ga Chogero nagizira omusayizi zona kandi nagashangwa omu maduka gona omu ihanga Chogero amasiko g'emibiri yitu Kano kamanene bokaku Star Times. The FIFA Club World Cup 2025 is here. Live on Star Times from the 15th of June to the 14th of July. 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown and many more will take place in the USA. Watch
Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buli omumu nene. Yes, TV West Nehinda obwiro bwinji no chakwa no reba za stories zo kwanza ko abanyamakuru konka bubura kubareba. The gallant men and women abatu kwenda kusalutinga izoberi abanyamakuru mwihangalira but specifically aba Vision Group but also specifically aba TV West and Radio West in a very special way. Abokuba today you did a very commendable job. You were everywhere abantu mwabahereza information kandi cyo nashanyasha kama bataya ise kama bataya ise tubase kuba turiwe kindi cyo kugenda umishokora bene bwatwe gitaho cyo kizogamba kwatenda karura kutwasibamu aka primaries ngashi aka NRM uba abantu bagize kurunda barakwate bendera abwentebe yamunyishe njoro tuchine ubundo bururu Gideon tuwine ryari kandi nubuha ubutukineyo ya NRM twarwo mukaruraka a level ya NRM next week ebirayo nabena tino bururu bwa councillors na mayor yes twarwo muri yabo twine then na ubundo bururu ba councillors bine mu levels tukubanza ba councillor aba ward parish then abamwene babeta aba ward then abane beta aba district yes twazo mu city nabakweta aba division abakucenga division those are constituencies nibasa kuchigamba ntyo then hize abazo wakachebezi umunyambara za kunjana nibaza kuja kansara wa Jomo Mugabe hata no chairman C3 aba Mbara City South then abarargaho hinabarazo wakachebezi Robert Mugabe kachebezi hata no buru turazeho then twarwo muri otwino bwa kari abona bari bakwate ikibina cha NRM bendera just adengoro ndingo atwaro hina karukaria kandi kakasameme electoral commission and that's the question I asked Anita Tukunda kugira ngo nutwega cyo mukaruraka as a precursor for the main event aboburu bwabo no bwije kumibira na mukaga. What lessons do we take? Bebare mnonga Bobs icyo kubanza yo mukaruraka kinyegere makaruru ko mugongo no kugira ngo abantu bayigande kibakwenda no bakimanya kuba no yija no yesimba ho nibanga kuzo mugongo maybe tine cyo bakore ningani barenga toyine mani kandi kindi cya kabiri kimkwegamo nyegeremo kugira ngo Uganda ine kweteguro kamanya ekika cyo mwebembeze cyo kwenda oreke kutwarwa sente ze 12 then okaguza emyaka yawe 5 erkwije kandi cyakashatu nayegamo umuga gw'abanyamakuru kuba kwano hika a polling station yeno reba abantu bashemererwa bobare kwije abantu baza kumanya ecyaba oreba ngo abantu batwine mu trust surely kandi kindi ni nsima abantu kutukunda kushanga abantu nibagira ngo ngo ahize beneri nituje covering area yitu nituturebeke ekikumansamba manya omugasho gomnyamakuru gwakora abyentunguka maybe babine bizubu nibamanya ngo omnyamakuru aroho kandi yaroho amazima nigija gumagaro enyuma ho tuganira Gideon cyo kugira ngo hari umuntu kuburyaho ukareba oku nono maruza ateza ruga polling station ya watirisa hiwabo eri konko tuburia ukahura ngo hatazaje nko kuzahinduka. I want to talk about the confidence y'abantu bine omubanta kwene bateza karuru and we could use the NRM tubene otwareba abantu nibesiga ngo abantu bateza karuru ebibayi haha mwanya gwabo nibiyobera agende. Do people have that confidence ninga no bakatera emitima ebihaniciri Garaka mu kibuzo ekyo kine answers ibiri yes na no hata kiri ari yo muri watiri west niwe answer waza kutwara hapa by trust is given
Yeah, and it is earned. And it is earned. By the trust is earned, then given. Yes. Can't change it. Aqua that's in culture, kora meaning. Harokutora na Gideon. Wota kumwesiga Gideon. Chimaina na karuru out karaike. Omukaruraka, there are different parties. Ngokuna agamba. Koko agamba ikibuzo cy'abuzogu no yiga muki. Omukaruraka nanyi simbe nije kwega ngo agent wanje ni chukuru mukaruraka. Agent na kuterana sininga. Akwa agent wawe aho tari no wara signinge a DR form. Declaration. Ejo form iba kuza kushoma iba ari baza kushoma kurangira either wasinga na ruwago. Ogu agent wawe no wara yongere menamba nare bakamuha akantu akacyendeza. Atari mutezi wa karuru ibintu basa kuzamura mutezi wa karuru gwe yagukora gwahwa yaje ati ahantu bakita kameza na mnonga batira karuru kumwana muheza ime mugena mushita mahanga hari hari abantu basigara kameza ati akamezaho no hari karuru okay ogo agent kanko senkambara city tingmanya ahantu ko bachikora mbara city transformation ya declaration form okuzatale center yanerga ahaho ekizaho eza parish ekirga parish ezatale center okukitwara eno n'ogwe polling agent wawe nabasa kunagira aha polling agent wawe tu akwa abantu batora ba polling agent babiri akwa since akaruna ko mugongo agent arabiburahamu that means omwine kwate kishani cyawe ondisha kahwera hari umukubara na transportation no trust ahead nitekateka nkuko wabuze cha trust polling agent wano mwesiga end point ya system age ne kuberije. Okay, turi kwendera ko shazi tuzahayo twetine districts twetwe hotspot districts habwa you know ebyabire ne bitwahurireyo Zimbabwe was one of them you know in nation ngayo wagamba kugira ngo bamumbese imbere in the line of security na hand. I do not know as far as you can gather hinechumwa ahura ekiri kubasa kukanga in some of the hotspot districts. Hotspot districts ihindi gamba ntunga moiro ho kutera MP wa municipality so far mo kutahirireyo araho abantu omwe yafera umukaruraka ebe kushira ari no kubona bitungo mahoro gitaga cyenshwire Zimbabwe haraho abarwana. I think I also saw a video abesi imbere bari kukanisa ibigambo bigomere Kiruhura naho haraho abarwana okurwana ko kwakuru ebukira ryebe ekikuri werindira TV West ebiti bigambo tukereze bigambo tukezana nebishani. Yes. And I don't want mama, you guys are really tired ninyenda ngumbare kuraha with just a few minutes to spare mugende muze kumuraho and see if these stories are going to actually be tukubasa kumuraho kuba hata twaza umwogo gushembaye okereza abanya-Uganda to the dot hata twaza umukurangirira karuru kenyine hata waza kushesha kasheshe my district isingiro naho batorana mbarara Mbara Zimbabwe abe hari uvuyo ntungamo ebasa kwita y'umuntu nabandi bakagendana no guhutana mnongo bw'imitwe waza kushanga umuntu yatera umunyishengero wecwega akamwatu kandi umuntu wabuje hata twazo umukerezokwe na mnonga konja kumanya noha owasinga akarura. There you have it. Akagambo kameru nita tukunda turukendera no bunendi y'umunyamakuru konkandi y'umunya-Uganda nyenda kushaba abanya-Uganda batezi bakaruru batahi banje bari atubaha karuru bono ka kumusinga ninga kasingwa no buyakasinga ninga kasingwa pambaza gumambagamba hamwe kandi bagamba konkito kireki twaza kurwana bamwe twaza kugamba tuwahori yakaruru rero tuterane mbare kandi obwe abamwe oshangana bakutera embare nezo kutwara mu rwaro tozini kandi mu kibina cya NRM muri mu kibina cya NRM nani mangu nani shababuru umunya-Uganda mutezi wa karuru manyomogaga ukore watera karuru birekeraho ebyo kurwanaga nitwe nkabatezi bakaruru ne kintu kigwire kandi ubwo kutukurwanagana bari abesimbiro bagumambagamba hamwe so nani njango butotera karuru tuzomaka gitu tushitame turinde umwebembezo bara turabizemo kandi na wano hakanisa
iwe rinde z'umukoti kuba na watera gidiyo no kamwita tikirije kuhindura na mwayangana iwe Bob ziwe na no kutura no mucyare cyo mwinda guma hamwe imyaka iganero kwije so reka tugire obusinje Anita Tukunda watwara kunje binonga. Thank you so much for coming through. Gideon Senyomo, these are the real champions akwa basibiro kwe otakuchimanya ko nkaba rukora ekiri kubasika chona okurebeka ngo asakuba notunga good quality pictures, that's one, but also okutunga so very well balanced kandi bakakwereza amazima hati nyecha kare ubundi usakushanga wowe n'umuntu gukuza kora utakagosha ngo ugira umubugira ki umubururu kora we no manyangu ukapata nechibera cyo mutuza kukinga kera karugereze kujorota oze kuhinga ya emirimo negumizamu akarundi kija mukandi kahwa emirimo gireta egendo mbisho. Otherwise, like they have been saying, kwa ari amakuru gitaga cencire nobeja kumanya ibintu byinji munonga ebyabo mu byanga bitareve mwena bimwe kandi in our subsequent bulletins even tomorrow hatanwe twatanike kubagambera wakasinga noha akaba contesting and kahi na nebindi ebirikebi niwe the Bob's Guide abahonto bendeze birunji mutakaferwa amakuru gacencire coming up in just a few minutes, in about 15 minutes from now nobeja kono gatunga mare kurunji. Bye bye.